Ćao svima i dobrodošli na moj kanal. Danas ću vam pokazati kako uraditi lokne kod kuće sa čarapama. Ono što vam je potrebno su samo čarape. Podijelite kosu na dva dijela, pa s jedne strane podijelite još na dva. Uzmite jedan pramen, čarapu stavite uz tjeme i umotajte pramen oko čarape. Kada to uradite, savijete čarapu i umotate kao što motate par čarapa. I ponovite postupak sa ostatkom kose. Postoji i drugi način, a to je da čarapu stavite na vrh pramena i umotavate prema tjemenu. Pa vi odlučite koji vam je lakši. Ja sam pola kose uradila ovako, pola onako, ali vidjet ćete rezultat je isti. Ako vam je kosa oprana prije dan, dva, možete prespavati sa čarapama, a ako vam je kosa friško oprana i osušena finom, dovoljno je 2 do 3 sata. I nakon određenog vremena možete otplesti čarape da biste dobili ove prelijepe lokne. Nakon što skinete sve čarape iz glave, protresite malo svoje lokne, provučite prstima kroz kosu ili čak ovako zabacite glavu pa protresite svu kosu. Stavite laka za kosu kako bi vam lokne duže trajale i gotova vam je frizurica. Ako vam se svidio ovaj video, lajkujte, komentarišite, slobodno šerujte, a mi se vidimo u sljedećem videu. Sada idu bloopersi. Fabulous, baby. Ono što će vam biti potrebno. Ja